Pozdrav dragi polaznici Jupiter kursa za 8. razred osnovne škole. Današnja tema je instalacija Jupitera. O Jupiteru smo govorili na prethodnom videu. Danas nas zanima kako se on instalira. Dakle, imamo varijantu da ga uopšte ne instaliramo, već da ga jednostavno pokrenemo online za njegove web platforme Jupiter ili jupiter.org. Evo upravo to ćemo sada pokušati. Obratite pažnju na ovo slovo Y, znači nije Jupiter, već YTR. Evo ga. Spustimo se malo niže. Try in your browser. Pa se opet spustimo malo niže. I Jupyter Notebook. Malo ćemo sačekati. Ide malo sporije to pokretanje i već vidimo jedno radno okruženje. Ja obično odem na file pa open. Tu opet malo čekamo. Tu jednostavno ima folder sa dosad otkucanim mojim programima. Ja jednostavno odem na nju. Pošto Jupiter platforma nudi i C++ programiranje i još neka druga, ja biram ovdje Python PyDid. I upravo čekamo da se pokrene. Evo još jednom pita hoće li C++ da radim ili ću Python. Pa ima tamo raznih verzija 3.13x Python. Ja biram ovaj Python PyDid select i već sada mogu da programiram. No, to nam je danas sporedno. Nas zanima kako da koristimo Python lokalno. Ja lično više volim da koristim Python online, jer povežem moj nalog, Gmail nalog sa Pythonom. Kako se instalira, znači lokalno na vašem računaru Python. Neophodno je da prvo pokrenemo ovo crno prozorče, kao što se vidi ovdje na ovom slajdu. I u okviru njega instaliramo naš Jupiter. Kako se pokreće ovo crno prozorče? Evo jednog načina. U search baru kucamo cmd command prompt. Evo on ga je već izbacio. Međutim, on ga je izbacio zbog toga što sam ga već koristio, pa ga je tu nekako tagovao. Ja ću da potvrdim OK. Evo ga to crno prozorče. Tu ja treba da kucam neku komandu da bi mi se instalirao moj Jupiter ili Jupiter. Drugi način. Koristim dugme Windows i R. Stisnem istovremeno. Otvara mi se opet neko RAM prozorče. I tu kucam cmd. Evo otkucat ću iz početka cmd. Stisnem OK. Evo ga moj command prompt program ili crno prozorče. Ovdje me jednostavno sam Windows bacio na neke C podfoldere users i plus ime prvog korisnika ovog. Ja ću se vratiti korak unazad, pa još jedan korak unazad pomoću komande cd2 tačke, što nije ni uopšte neophodno. Ono što sada slijedi je komanda. Sada ćemo se vratiti u naš PowerPoint. Ili pip3 install Jupiter ili pip3 install notebook. Ja ću koristiti u prvu komandu, iskreno u drugu nisam nikad ni koristio, mada verujem da radi. pip3 ili pip. Sve novije verzije Pythona koriste pip3 tamo neke module i lijepo kucamo pip3 install Jupiter ili Jupyter.
Jupiter ili Jupiter se valjda ne valjda, sigurno se tako izgovara, međutim piše se JUPYTR i upozoravam vas na uvek moguću grešku. Pritisnemo lepo Enter. Sada čekamo da sa interneta naš PIP3 installer jednostavno downloaduje sve moguće fajlove na naš računar i da ih lepo instalira. Sami možete pretpostaviti da je neophodno da je aktivna vaša internet konekcija radi naše instalacije. Dakle, ako hoćemo da programiramo Jupiter lokalno na računaru, bez aktivnog interneta, mi da bismo instalirali moramo da imamo internet i onda možemo da programiramo Jupiter, to jest Python analizu podataka na našem računaru, a da internet nije aktivan. Vidite, on sve da to kolektuje, downloaduje silu nekih podataka, downloading i Python, downloading prompt, to je downloading Jupyter, matplotlib. Znači, ova instalacija traje malo duže, ali nije baš ni predugačka. Jupyter Lab. O online korišćenju Jupitera ćemo govoriti u drugim videima. Evo još traje. Opet nova serija downloadovanja. Vidite koliko tu ima podataka. To automatski govori o velikim mogućnostima Jupitera. Jupiter inače možemo koristiti čak i za C++ programiranje, mada koliko znam nije baš toliko uobičajeno. Prisjetimo se da je analiza podataka u Pythonu, rad sa podacima u Pythonu i machine learning preteča današnje artificial intelligence, to jest veštačke inteligencije, to jest da ne je bilo Python analize podataka u njemu, pa moram da napomenem i C++, ne bi bilo ni veštačke inteligencije, ne bi se mogli da koristimo chat GPT i druge nevjerovatne pogodnosti koje nam nudi veštačka inteligencija. Evo vidite koliko je tu downloadovano podataka. Trideset tri od 97. Evo idem malo brže. Nadam se da će ovo ići brzo, sve u svemu mora da se proprati. Ja imam običaj da dok se nešto instalira uzem nešto drugo da radi, mada često to može da bude izvor greške. Nadam se da sad kad bude odbrojao do 97 da će to biti kraj. I posle da jednostavno pokrenemo Jupiter i to bi bilo sve za ovaj video. Znači danas se samo interesuje, to video nas interesuje samo kako instalirati Jupiter. Ja još jednom napominjem da ja više koristim jupiter.org odnosno na ovu lokalnu instalaciju Jupitera, ali šta recimo se desi situacija da ne radi internet u kući, naprosto varijanta da možete da programirate na lokalnoj instalaciji Jupitera i da jednostavno ne gubite vreme. Evo 90 od 97
Jupyter Service, Notebook, Jupyter Lab, Jupyter Lab opet, 94 od 97, 95. Čekamo završnu poruku. Očekivao sam da će biti Jupyter. Mislim da je završio instalaciju. Sada ćemo probati Jupyter Notebook. Da vidimo da li će pokrenuti. Opet i ovo izuskuje neko vreme. Evo, mi se dakle bavimo informatikom za 8. razred. Evo, upravo se dešava ono što smo očekivali. Znači, ja sam preotvorio Jupyter Online. Evo, tu su i došao do ove radne sveske. Sada, pošto je moj lokalni Jupyter server pokrenut pomoću komande Jupyter Notebook, što znači notebook, radna sveska u Jupyteru, on je koristio Mozilla Firefox kao program za pokretanje Jupyterove radne sveske.